Mateo kapitulo akwi avali. Momo usoma wokiru wasoka ndo munu mwelionzo watunda omele ochiteketeke okupanginya olondingupange habitrabaya botsumbo ye tsa yuva. Echi alitaba lolo ndingupange biatso okuti eteke osingu otso wabatuma kotsumbo ye tsa yuva. Echi atunda kochitala kumbi wamona bakwabo kabakasirupange bataingobo chitanda wapopyala bohati kwendivo botsumbo tsange tsa yuva ndufeti eti tsasunguluka kwenze bainda watunda bali ekumbi pongunji echi ekumbi lyasenduluka haitswalinga pana okuti ekumbi lyokwenda watunda bali kwenze wasanga bakwabo batai wabapula hati nye watala meli ngo utanya wosi la chimwe walingi kwenze bokumbula bati momo lomwe watupanginya eye hati kwendivo botsumbo tsange tsa yuva kwenze echi ongolosi yeya mweli ya tsumbo tsa yuva wapopya la kaleika ye hati kobonga olondingupange vaiha ofeto yabo fetikila basulako sulilako la bateteka echi beya aba bafetika pana okuti ekumbi lyokwenda batambula omunwa osingu kwenze abateteka echibeya basoka bati tutambula tsabelapo pwai la vovo batambula omunwa osingu echi bayitambula bali shoshwina mwilionzo bati aba basulako batala bayango ola yimwamwe kwenze wabasokisa letu twali yaka lupange lovuya utanya wosi pwai eye wakumbulula umwe pokatika bohati okwetu shakulia ng'ele kwanabelehe osingu tambula tsobe kwende ame mwene ndapanga okwetsa kuwasulako ndechi ndakwiha obe kachitabahe ame okulinga ndechi manga lebi byange tsakukokerahe ochikupe omo ndalingohenda otso aba basulako balinga batete la batete balinga basulako. Osimbu Yesu akalala kulamana ko Yerusalai ocho wapanginyila puli ka olondongo byaye ekwila bibali bonjira wapapyala bohati tala tukasilo kwenda ko Yerusalai kwenze molomanu opakwiwa ko bitunda binene kwenda kuba kwa bisonehwa vopisa lokutukwila okufa kwenze vopakwila kuba kwalofeka havofwangwila lokutipula vovalela kekulusu kwenze opinduka keteke lya tatu ocho ina yomala basembendeo weyako kwa yelomala baye wofendela kwenze wopinga chimwe Yesu wopula hati oyongolanye ukai wokumbulula hati sokia okuti omala bange aba babali batumala gusoma wobe ukwabo kondio yobe ukwabo kepini lyobe pwai Yesu wakumbulula hati kawakulihili eti bupinga butena okunywa okopondaiko kunywa vapopyala ye bati tuchitela eyo wapopyala bohati okopo yange buyinywa mwele pwai okutumala kondio yange lokepini lyange hatsangeko okutsetsa pwai tsabangili yiwila la tate ekwili acho echi bachiyeba bafungwila bamanzacho babali pwai Yesu wabapanginya kwenze hati butitso kuti olombyali byabakwalofeka biba byala kwenda babo banene bababumbisa katika kale ndomo pokatikene pwai uoyongola okulinga fu pokatikene alinge ukwenze wene luoyongola okukala tete pokatikene alinge ndupika ndechi molomanu keyilile kubumbiwa te okubumba lokwetso mwenyo waye ndo chimwenyo tsokuyobola balwa echi bakalala okutunda ko Yeriko owingi walwa wokwama olomeke bibali byatumala ko hulo yonjira echi bayeba okuti Yesu okasilo kupita ocho babilikiya bati angala amolanda biti tulingyohenda owingi wabalemela bati uhiko pwai lopo babilikiya bali chalwa bati angala amolanda biti tulingyohenda ocho Yesu watalama kwenze wabapanginya hati nye buyongola okuti nduchilingili kwenje bakumbulula bati
ang'ala obaso etu patuluke. Ocho Yesu okubakwatela ohenda walamba bo baso abo kwenje haicho baletuluka yubo kwama.